Ngiyanibingelela bazalwane egameni elihle elomfeli wethu uJesu Kristu, inkosi yethu, inkosi yomusa, inkosi yenkazimulo. Ekuseni nje ngithi uJesu Kristu inkosi, uyabusa, ungcwele, uyinkosi yomusa, inkosi enothando. Siyabonga-ke bazalwane, namhlanje ngihamba ngedwa-ke namhlanje, ngingedwa nje kanje, kodwa siyambonga uNkulunkulu bazalwane lonibingelelayo, uNosipho, uThandeka wakwaSibiya, Mntwana-Nkulunkulu okholwayo. Sibingelela la ka-Theocracy Networking Embassy. Siyanamukela nje bazalwane uma ukuthi uyaqala ukubona enye yama-videos ethu, siyakubingelela, siyakwamukela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje-ke nje bazalwane ngifisa ukukhuluma kubeke enhlizweni yami ukuthi ngikhulume ngalesi sihloko esithi, kungani uNkulunkulu avume singene ezimweni ezibuhlungu? Kungani uNkulunkulu wake wayibuza uthi mhlampe mawusesimeni esibuhlungu noma mawuzubuhlungu, wake wayibuza why uNkulunkulu avume ngingene kulesi simo? So namhlanje ngifisa nje-ke sibheke leyo ndaba ngokwezwi likaNkulunkulu ukuthi kungani uNkulunkulu avume sidlule lapho noma singene kulezo zimo. Yes, kungani? Ngifisa nje sibheke lezo zinto lezo. Why ngikhuluma kanjena? Because kunezinto ezenzeka nakithi sesikholwa singabantwana bakaNkulunkulu. Mhlawumbe omunye angathi kunomunye umzalwane, omunye ugogo owaxoxa into ethi ngesikhathi yena esamukela uJesu wayenomqondo nje ukuthi hawu sengumntwana kaNkulunkulu, indodakazi nje kaNkulunkulu ophezu konke, yonke into yami nje sizohamba kahle, smooth nje. Kodwa iqiniso ne-reality akunjalo. Uma sesilandela uJesu futhi ukunalokho ngathi kuba kanje, ngathi kuyaphambana okunalokho, cause lithi izwi likaNkulunkulu encwadini yamaHubo, ziningi iy'hlupheko zolungileyo, kodwa kupheli lapho uthi uJehova uyamaphula kuzo zonke. So akusikho ukuthi uma sesingabantwana bakaNkulunkulu thina we won't go through ubuhlungu, asizukukhala, asizukuzwa izimo ezibuhlungu, asizukuhlukumezeka, no. Okunalokho-ke ngathi ziyanda ezolungileyo iy'hlupheko. Okay-ke bazalwane, ngicela ukuqaleke ngifunde leli zwi leli, uJakobe chapter 1 verse 2 kuya verse 4, ebese-ke siyabheka izathu ukuthi why uNkulunkulu esivumele ukuthi sizibuhlungu. Ake siqale sifundelana-ke bazalwane, kufundeka kanje ekaJakobe chapter 1 verse 2 kuya verse 4. Uthi, isihloko sithi ukuyalwa ngezilingo. Bazalwane bami, nxa nehlelwa izilingo ngezilingo, anothi kungukuthokoza kodwa. Verse 3, nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala, abangasweli lutho. So lithi izwi likaNkulunkulu esifunda khona ukuthi umpostoli Jakobe uma nehlelwa izilingo eziyinhlobo ngeyinhlobo, ngoba izilingo ziyinhlobo, izilingo ney'nhlupheko nobuhlungu, izilingo ney'nhlupheko Yesu kuyinhlobo ngey'nhlobo. Omunye udlula kulokhu, omunye udlula kulokhu, yiy'nhlobo nje ngey'nhlobo. Uthi-ke uma nehlelwa izilingo, khuleka nathi-ke thina singabantwana bakaNkulunkulu, kuthiwa asothi ukuthokoza kodwa. Why sithi ukuthokoza kodwa? Ngoba siyazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwethu kuveza ukukhuthazela. Ukubona uma ngabe uthanda kudlule, uma ngabe udlule esimeni, iyaba khona lento yokumfuna once again uNkulunkulu, noma ubuqhubeka ukumfuna uNkulunkulu, but uma uzobuhlungu ngathi iyaba khona lento yokumfuna once again uNkulunkulu, umfuna kakhudlwana mhlawumbe kunaqala. Uthi-ke ukuvivinywa kokukholwa kwethu kuveza ukukhuthazela. Uma sivivinywa, uma silingwa, uma sithestwa, siyavivinywa, bese lokho ukuvivinywa lokho kuveza ukukhuthazela. So kubizwa ukuthi masidlule ey'meni kunokuthi sisuke uNkulunkulu, siqhele uNkulunkulu, but on the contrary kumele sikhuthazele kakhulu ukuthi siqhubeke nohambo lokukholwa. So-ke ngifisa sixoxe lento ethi-ke bazalwane, emhlabeni kunezimo ezibuhlungu ezenzakalayo kubantu bonke. Khona ukushonelwa, umuntu ezwa ubuhlungu nje ukuthi ushonelwe umuntu amthandayo. Kukhona ukuhlukunyezwa, kube khona umuntu okuphuca into ethile ebhilonga kuwena, mhlawumbe akutshotshela into zakho. Kukhona ukugula nokugulelwa, uthola ukuthi uyagulelwa umuntu oseduzane nawe.
noma kugula wena uqobo, kukhona ukuqanjelwa amanga, kukhona i-rape, kukhona ukusukelwa nje yisu uqanjelwa amanga bese ngishilo I mentioned, usukela umuntu akukhulumela into engekho, kukhona ukuhletshwa, kukhona ukuzondwa, kukhona ukuthi baku-reject nje ubone ukuthi nje emndenini noma kuphi nje ebandleni la othi ukhonza khona bayingeni nje indaba yakho, nje mhlawumbe awuthathwa nothisi, awulalelwa, awuzwiwa, ubuhlungu bonke lobo. Kukhona ama-heartbreak ahlukene, iy'nhlobo ngey'nhlobo, khona ukudlula kwe-divorce. Lezo zinto azehlela abantu abangakholwa kuphela, nabakholwayo ziyabehlela. Kukhona iy'nhlobo ngey'nhlobo nje bazalwane, khona ukulahlekelwa izinto ey'thile, ukuhlukunyezelwa hlampe sometimes kuhlukunyezwa ingane yakho, ukuhlukunyezwa komuntu owumndeni wakho, usisi wakho, uma wakho, nezinye-ke izimo ezibuhlungu. Abanye bakhule bangabazi abazali, uthole ukuthi omunye nje uhlukunyezwe ukuthi ezalwa akamazanga yena umzali. We have heard stories, omunye uthole ukuthi wacoshwa akazi nokuthi owakabani, ufisa nje ukwazi nje ukuthi uma engakaboni nje ukuthi uma wakho ubani, baba wakho ubani, isibongo sakhe sangampela ubani, because akazi ngampela. So izo zonke-ke bazalwane izinto lezo ezibuhlungu. Omunye uzalwe ekhubazekile, omunye umntwana wakho ukhubazekile, singeziqede izimo ezibuhlungu ezikhona emhlabeni, ziningi kakhulu. Abanye baboshelwe into abangayazi. Umuntu nje usejele kodwa akayazi ngampela into, akayenzanga lento akayiboshelwe. Lo muntu okhomithe leyo crime ongaphandle uyikhulekele. Yena lo osejele ojeziselwe isono somunye umuntu, omunye uqanjelwa amanga, waze wagcina wabasejele kanjalo. So-ke lezi zimo azehleli kuphela abantu abangakholwa, zonke lezi zimo ziyamehlela okholwayo nongakholwa. So siphendula into ethi-ke bazalwane, why uNkulunkulu avume ukuthi nathi singabantwana bakhe sidlule ey'meni ezibuhlungu. Ngifisa le nto-ke ukuyiqala ekuqaleni encwadini kaGenesis. Lithi izwi likaNkulunkulu in the book of Genesis, uNkulunkulu ngesikhathi edala umuntu, edala umhlaba, edala konke, embeka umuntu esimeni nase-Eden, laphayana kwakungekho ubuhlungu, kwakungekho ukukhala, kwakukhona ukujabula nje, bey'dlela, bene-relationship enhle noNkulunkulu, abavakashele, baxoxe noNkulunkulu, bexoxe noNkulunkulu, behlala naye uNkulunkulu. Yonke into yayi-right, kwakungekho uhlukumeza omunye. Indaba yaqala ukonakala sengena usono. So-ke kwathi u-Adam beno-Eva bangamlalela uNkulunkulu, balingwa inyoka, badla isithelo kade ekhipha umyalo uNkulunkulu ukuthi asingadliwa. Yaqala-ke indaba yonakala. Abamlalelanga uNkulunkulu waqalekisa inyoka, uNkulunkulu wakhuluma onke lawo amazwi akakhulumayo ngenxa yesenzo sabo sokuthi abamlalelanga. But before kwenzeke lokho, emhlabeni kwakumnandi, kwakune-peace, kwakune-joy, kwangekho ubuhlungu, everything was perfect. And uNkulunkulu initially, noma ngithi ekuqaleni, wayengadalanga ukuthi kube nobuhlungu. uNkulunkulu injongo yakhe kwakuwukuthi uma edala umhlaba, edala umuntu aphile emhlabeni, ande umuntu emhlabeni, abe nobudlelwano obuhle noNkulunkulu, athose uNkulunkulu. Ukube ayingenanga leya nto yesono, ngabe akekho umuntu owafayo, ngoba sonke sasisophilile mina, sasisophila nje eternity, for eternity. Akekho umuntu owayezofa, and akekho owayezobulala omunye, akekho owayezorepha omunye, akekho owayezodivosa omunye, akekho owayezotshontshela omunye, akekho owayezoqamba amanga komunye, akekho owayezothembisa omunye angafulfill ama-promises akhe, akekho owayezodeceive omunye, akekho owayezontshontshelwa omunye. Kwakuzoba nje umhlaba nje o-peaceful, kwakuzoqhubeka kube yilento kwakuyiyo. But indaba yonakala ngesikhathi sengena uSathane. Uma efika uSathane wawonisa u-Adam no-Eva, then kwaqala lapho-ke indaba yesono emhlabeni. Okay-ke siyazi ukuthi kwenzakalani. Emva kwalokho-ke kwaqala kwaba nombulali, uKhayini wabulala u-Abel. Sebenza isono, abazali, kwaqala kwaba nokubulalana, kwaqala nje kwaba nakho konke ububi.
lize lithi-ke iBhayibheli kuGenesis chapter 6 uNkulunkulu wayesola ukuthi umuntu umdalileni, then uNkulunkulu wasebabhubhisa ngamanzi wasindisa uNoah nomndeni wakhe. So-ke indaba nje yonakala lapho, and njengoba yonakala lapho uNkulunkulu usazoyi-restorisha lento yonakala. But-ke sizoyikhuluma ekugcineni kwale video ukuthi uNkulunkulu uzo-restorisha kanjani, uNkulunkulu uzoyibuyisela kanjani kuleli cebo ayefuna kube yilo, because uNkulunkulu engawudalanga umhlaba ukuthi ube nje njengoba umhlaba nje unje, wayengawudalanga ukuthi ube njalo. Yayingekho ingane ihlukumeza umzali, yayizongabikho umzali ohlukumeza ukuthi ingane yakhe ayimlaleli, wayengezukubabikho umzali ohlukumeza umntwana wakhe ngokuthi mhlawumbe uphuza utshwala, ngokuthi akamnakekeli, ngokuthi engeke bebikho yonke leyo nto ezidlula kuyo namhlanje. Okay-ke, why-ke uNkulunkulu avume ukuthi sidlule ezimeni ezibuhlungu? Number 1, ezinye izimo ezibuhlungu siyadlula kuzo ngenxa yokuthi nje siyalingwa, sisemhlabeni siyalingwa. Mangenza isibonelo, ngizoqala ngesibonelo esijwayelekile thina sonke, uJobe. Isibonelo nje esijwayelekile. uJobe wayekade ethokozisa uNkulunkulu. uJobe wayekade emsaba uNkulunkulu engenabala, lisho nje ilizwi likaNkulunkulu, he was blameless. Wayemthokozisa uNkulunkulu, emsaba uNkulunkulu, emkhonza uNkulunkulu, ethembekile kuye. Kodwa uJobe wehlelwa izimo ezibuhlungu eziningi ezinzima. Washonelwa iy'ngane zakhe. If I'm not mistaken, ingane kaJobe zazu-10 ekuqaleni, ningixole uma ngasakhothi kahle bazalwane. But wayeney'ngane uJobe zashona zonke in one day. uJobe wayecebile nezinto ey'ningi, nemfuyo eningi, yonke imfuyo yakhe yaphela. uJobe wayekade healthy emzimbeni, ephile, engaguli. All of a sudden uJobe wagula, waba namathumba. uJobe wayekade enabangani. Abangani okufanele ngabe bazomduduza kunalokho bamsola, bathi wonile, ngoba ikhona lento yokuthi uma udlula ebuhlungwini ujikelwe even abangani, abantu ukuthi nje ubathembile, umuntu obukwazi ukuthi uthandaza naye, ukhuleka naye, nje niyathwalisana, uthole ukuthi ubumthembile nokuthi mhlambe nizothi manixoxa, mhlambe into enixoxile iphelele phakathi kwenu and pray together, umngane angathembeki ayidlulisele phambili. Lokho nje kukodwa nakho kubuhlungu. Sometimes umngane akujikele, so-ke ziningi izinto ezenzakalayo. So-ke wayenabangani uJobe, and then beza esikhundleni sokuthi bafike bamduduze, bona bangamduduza, bamsola, bathi wenile uNkulunkulu, bakhuluma konke abakukhuluma. uJobe wayenonkosikazi, unkosikazi wakhe esikhundleni sokuthi bathwalisane ukuthi hhayi, ngoba myeni wami udlule esimeni esinzima, asithembe uNkulunkulu, baqinisane nakho konke. Wathi nje hhayi, usaqhubekela kuthembeka kulo nkulunkulu wakho, mthuke ufe. So uJobe yonke into yamjikela, yonke into nje, wonke umuntu nokade emhlonipha khona la asho khona, even abantu ade bemhlonipha athi mayehamba ahlonishwe, base bemthuka bembukela phansi, bemdela even iy'ngane ey'ncane abekade ethola ukuthi uyabanakekela, uyabasiza, kodwa khona la veza khona ukuthi even iy'ngane ey'ncane manje simthathe notice. uJobe wehlele lezo zimo, and uthi umbuzo why wehlelwe lezo zimo uJobe. uJobe wayengonanga, wayengamthukanga uNkulunkulu, wayengenzanga lutho nje olubi. Kwaba isilingo sokuthi uSathane uyamlinga. uNkulunkulu ngenxa yokuthi umethembile uJobe wavuma ukuthi angene kuleso silingo. And uJobe ey'lingweni zonke adlula kuzo, simuzwa ethi khona la ethi khona uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile, athi malidunyiswe igama likaNkulunkulu. Bazalwane, iyangibusisa lento eshiwo uJobe ukuthi it's fine, kwenzakalani, ngishonelwe, ngilahlekelwe imfuyo yami, unkosikazi wami akazwani nami, isemzimbeni angikho right, abangani bami bangijikele, kodwa nje uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile. Yazi ukuthi lento yamenza waba ne-peace, I can imagine. Yamenza waba ne-peace ukuthi okay, angingalokhu-ke manje ngibuka abantu, ngisola abantu, akuze ukungisiza, uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile. Haleluya. So-ke simuzwa esho njalo kuJobe. Why uJobe engenele izinhlupheko? Kungenxa yokuthi uSathane umlingile, uhambile wamcela uNkulunkulu. So-ke sometimes ezinye izinto bazana mazisehlela, sisuke nje siceliwe uSathane uNkulunkulu, bese uNkulunkulu ayavuma. uNkulunkulu-ke lithi iBhayibheli kwabaseKorinte bokuqala chapter 10 uverse number 12, lithi uNkulunkulu akavumi silingwe ngokungaphezu kwamandla ethu. So-ke uNkulunkulu noma yini isuke izofika kithi, uqale ayibuke uma yethi uSathane ufuna ukusilinga, uqala ayibuke ukuthi
uNosipho ngiyamazi unje ngimdale waba kanje ngiyamazi kanje. So-ke ngiyabona ukuthi lesi silingo uzokwazi ukusi-overcome. So-ke ungaqhubeka Sathane, ungamlinga, go on, she'll be fine. Ngiyamazi ukuthi ngimqeqeshe kanjani, ngiyamazi ngimfundiseni, ngiyamazi ngimdale kanjani, she's gonna be fine. So kuNkulunkulu ngiyamazi ukuthi yini ngi-investe kuyo. So bring it on Sathane, khuleka hamba. So uNkulunkulu uyasivumela because uSathane usuke esilinga, and lokho kusilinga lokho masilingwa bese siyanqoba sithola imqhele. So uNkulunkulu uyayivumela inhlupheko ukuthi isehlele because the time silingwa bese thina siyanqoba sandelwa imqhele ekhaya. So-ke uNkulunkulu uyavuma singene ezimeni ezinzima because sisuke nje silingwa, and uNkulunkulu usukazi ukuthi angeke silingwe, usuke esikalile isimo ukuthi ngeke kuze kube ukuthi singaphezu kwamandla. So noma yini odlula kuyo njengamanje mzalwane ekhaya, yazi ukuthi uNkulunkulu ubonile ukuthi uzo-overcome. Akukho ngaphezu kwamandla akho. Zikhona iy'khathi ubone ukuthi uNkulunkulu, why did you let me go through this? uNkulunkulu ubonile ukuthi uzokhona. uNkulunkulu ubonile ukuthi uzokuthwala. uNkulunkulu ubonile ukuthi izwi akakunikeze lona, abazalwane akakunikeze bona ukuthi uthandazisane nabo, amandla omthandazo. uNkulunkulu ukunikezile everything. Elithi izwi likaNkulunkulu encwadini kaPeter athi usinikeze everything emaqondana okuphila ukuze siphile ngokumthokozisa uNkulunkulu. So-ke uNkulunkulu mzalwane ekhaya, as you are going through what you are going through right now, ukunikezile amandla ukuthi ukunqobe lokhu odlula kukho njengamanje. So-ke noma ngabe sometimes you feel like it's too much for me, but God has given you the strength to overcome. Uthi kwenye indawo kuJesu encwadini kaMathewu chapter 11 verse 28 uthi 28 to 30 uthi wozani kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, uthi ngiza kuniphumuza. Uthi thathani ijoka lami ngoba ijoka lami lilula. So-ke if you feel ukuthi it's too much, uyasindelwa, take it to God in prayer, and uNkulunkulu uthembekile, uJesu uthembekile. Okay-ke sikulento ethi-ke why uNkulunkulu akuvumele at the first place, noma kusuke kwenziwa yini. Okay, usuke kwenziwa yini, why uNkulunkulu akuvumele, yes kuyini, why the causes ukuthi uNkulunkulu nje akuvumele, why. Okwesibili, okay, so sengishilo ukuthi okunye sisuke nje silingwa sihlasela bese uNkulunkulu ayavuma ngoba yazi ukuthi sizonqoba. Okulandelayo-ke kulokho, obunye ubuhlungu singena kubo ngenxa yamaphutha ethu, ngenxa yezono zethu, ngenxa ama-choices ethu esiwenzile angekho right. Ake ngenze isibonelo-ke kulokho. Kunondoda eBhayibhelini elithi izwi likaNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngimtholile wenhliziyo yami, the man who was after God's own heart, indoda nje yenhliziyo kaNkulunkulu. Leyo ndoda ubani? Inkosi uDavide. uDavide wayemthanda uNkulunkulu, emhlonipha uNkulunkulu, emlalela uNkulunkulu, emthobela uNkulunkulu, and uNkulunkulu wayethokozile ngoDavide. But there is one thing khona lasho khona athi uDavide ungithokozisile except kwi-case kamka-Uriya. Iyodwa into evela egqamile uNkulunkulu engamthokozisanga empilweni kaDavide, ingesikhathi commit adultery noma ephinga nonkosikazi womuntu. So uDavide wayemthokozisa uNkulunkulu, but wakhubeka, walingeka, wenza isono, wabona unkosikazi womuntu uBathsheba egeza. Leyo ndaba siyithola ku-2 Samuel chapter 11. Wabona umuntu wesifazane egeza, and then mayembona wase wafisa ukuthi alale naye, wamlanda, walala naye, wakhulelwa. Mayesekhulelwe, umnyeni wakhe lo nkosikazi, kanti ushadile lo nkosikazi uBathsheba, ushadile no-Uriya. Mayese esefound out uBathsheba ukuthi ukhulelwa, wahambisa umyalezo kuKing David ukuthi ngikhulelwe. Then-ke umnyeni wakhe u-Uriya ngaleso sikhathi wayengekho, babesempini, amadoda ayesempini, amadoda empi noJoab, I'm sorry sengikhohle umkhomanda, ukulibiza kahle igama le-commander wempi, kodwa ukhomanda wempi wayephumile nempi. uDavide yena kwakufanele ngabe nayo sempini ngoba isikhathi esiningi wayephuma nempi mayephuma impi, but-ke ngaleso sikhathi wayesele wangaya empini. So amadoda ayesempini, mayesempini kwesinye isikhathi ayehamba iy'nyanga ayolwa leyo mpi leyo, abuyise inqotshiwe. So-ke yayihambile-ke indoda kalo nkosikazi, then uDavide walala nenkosikazi ka-Uriya, then wakhulela unkosikazi, ukukhuleliswa ukuthi ulale noDavide, uBathsheba wakhulelwa. So-ke into eyenzeka, uDavide
wazama indlela ukuthi amlande indoda yalo muntu ukuze kube ngathi abuye ezenkosikazi wakhe ukuze kube ngathi ukhululiswa uyena, then kuze kube ngathi iyona umyeni wakhe omkhulisile. So-ke umyeni uma ebuya empini wathi nje akazukuya unkosikazi wakhe, impi kaNkulunkulu impi kaNkulunkulu iselapha emahlathini emahlane, yena ngeke akwazi ukuthi adle ajabule ahlale kahle nonkosikazi wakhe kubeni abantwana kaNkulunkulu basempini. So uyabona ukuthi uRiya wayeyindoda esaba uNkulunkulu, wayeyindoda nje ilungile Nkosi yami, wayene-concern ngempi kaNkulunkulu noma ngabe usebiziwe ukuthi akabuye emndenini wakhe, but nje wangaba nento yokuthi I'm not gonna be rejoicing nofamily yami ekubeni impi kaNkulunkulu iseyintabeni. So-ke izwi likaNkulunkulu liyasitshela ukuthi uDavide wabe sebona ukuthi iplani yakhe ayisebenzi, wazama ukumdakisa enzela ukuthi aye endlini aye emzini wakhe alale nonkosikazi wakhe ukuze kukhaveke le pregnancy esikhona kube ngathi umyeni wakhe umkhulisile, ngoba phela kuzocalculate-eka ukuthi hayibo umyeni uma efika ukhulelwe kade ngingekho mhlambe for 5 months, mhlambe kade besempini for 5 months, ngesibonela kuvele eBhayibhelini ukuthi kwabe isikhathi singakanani, for 5 months kade ngingekho mina lo 5 months usukhulelwe kanjani, kwakuzocaca ukuthi uphingile. So uDavide uzama ukukhava apho ukuthi akabuye lo myeni kube ngathi yena umkhulelisile, kanti lo myeni akazukwenza lokho, une-concern nje ngempi kaNkulunkulu, akanakho ukuthi uzolokhu encebeleka emshadweni wakhe ekubeni impi kaNkulunkulu isemahlathini. Lapho-ke sesikhumbula nento eshiwo uPawulu encwadini nabaseKorinti athi even abashadile baphile ngathi abashadanga. Why? It's because khona iy'khathi obonayo ukuthi no impi kaNkulunkulu ayilokhu nje urejoyisa. Okay-ke ya usho lokho uPawulu ukuthi yes, usho lokho uPawulu, asidluleke lapho ukuze ngayibambezeli. So-ke usho lokho-ke uDavide mbona ukuthi iplani yakhe ayisebenzi, wayesembuyisela empini uRiya, watshela ukhomanda wempi ukuthi wamtshela ukuthi akamfake ukhomanda wempi uJowabi, uDavide watshela uJowabi ukuthi akathathe uRiya empini amfake ngaphambili. Angithi ngaphambili kwakufakwa laba aba-strong kakhulu abakwazi ukulwa, then abanye bafakwe ngemumva. So wamisa phambili la khona impi ishisa khona, wamyisa la impi ishisa khona. So sometimes kwathi angithi uma ubona engazuthi izimpi zakho zinkulu kunabanye, it's because ula nje kwi-front line, uNkulunkulu nje ubeke la impi ishisa ngakhona, because if you're a pioneer, if you're a trailblazer, uNkulunkulu ezokusebenzisa ukuthi usize abanye, impi uyithola ukuthi ishisa kakhulu lapho. So-ke nezimpi zakhona ziba amandla. So-ke empini uDavide wathumela watshela uJowabi ukuthi akambeke phambili uRiya, kanti uyazi ukuthi amandla akhe awakufanele ukuthi ame phambili. Khona abantu abangafanele babekwe la impi ishisa khona because amandla abo liyasho neBhayibheli ukuthi sibabekezele ababuthaka, khona ababuthaka, khona aba-strong. So-ke wambeka phambili kuJowabi, nangampela wambeka phambili, kwathi masekuliwa wabulawa uRiya ngenxa yokuthi usendaweni la akakhoni ukulwa la phambili, amandla akhe awamvumeli ukuthi alwe la phambili. So kwakuyiplan vele ukuthi fanele afe. So-ke mayeseshonile-ke washona-ke uRiya. Enye into leyo ngithe uma ngifunda le ndaba ngaba nento ethi yazi ukuthi kujwayele ukukhulunywa ngoDavide noBathsheba kulesi story, bathi akukhulunywa ngo-Uriya. Yazi ukuthi uRiya lapha wafa kungafanele, wafela nje ukuthi abantu bonile, wafa ngenxa yesono sabanye abantu konumnye unkosikazi wakhe noDavide, kodwa yena wayithola esefa efela into angayenzanga. So-ke ezinye izinto ezibuhlungu leyo, khona abantu abafile namhlanje befela into abangazenzanga, bengenzanga lutho but they died. Izimo ezibuhlungu ezenzeka emhlabeni esiphila kuwona. So-ke uNkulunkulu into eyenzeka-ke wayesethumela uNathani umprofethi. Okay, umzalwane angayifunda ngeke ngize ngisho konke kuSamuel wesibili chapter 11. So umzalwane angayifunda ngekhaya. Then ngisikule nto yezimo ezibuhlungu ukuthi kwesinye isikhathi izimo ezibuhlungu zisehlela ngenxa yokuthi amaphutha ethu. Then chapter 12 wayesezalwa umntwana lokho eseshonile ku-Uriya, wayesemthatha kuDavide uBathsheba wamenza unkosikazi wakhe. So uNkulunkulu wamkhuza-ke kulokho athumela umprofethi uNathan, and uDavide waphenduka bazalwane. iHubo 51 simthola uDavide waphenduka emva kokwenza isono noBathsheba, waphenduka wakhala athi dala kimi uNkulunkulu inhliziyo ehlanzekile, buyisela kimi injabulo yensindiso yakho. Waphenduka laphana uDavide. iHubo siyesithi masisizana sinabazalwane, mhlawumbe umzalwane evuma isono noma ehlambulula ukuthi bothandaza nje lo 51 uyihlambulula uphenduka kulo kuphenduka. So-ke waphenduka Nkosi yami uDavide, wavuma isono saNkulunkulu amthethelela. Esephendukile though, ama-consequences esono aqhubeka.
Ku-chapter 12 sithola umntwana lo wazalwa wagula. uNkulunkulu liyasiveza iBhayibheli ukuthi wagula umntwana, and uDavide wathandaza wazila ukudla ekhuleka ukuthi uNkulunkulu amphilise because wagula umntwana ngenxa yokuthi indlela atholakale ngayo ayikho right. Excuse me, simthola uyathandaza uDavide wafasta for 7 days ukuthi umntwana aphile, ekhale, ekhuleka enxusa uNkulunkulu. But umntwana wangaphila, akangaphili umntwana washona. So uyabona ukuthi uDavide wadlula ebuhlungwini bokushonelwa umntwana. But akubanga nje ukushona okunormal, it's because umntwana umthole ngendlela engekho right, ukhomithe izono ey'ningi kwaze kwatholakala lo mntwana. So-ke ezinye izono noma obunye ubuhlungu siyadlula kubo because of izono esizenzile, because of ama-choices esiwenzile. Kunabantu mhlawumbe ukuthola ukuthi uNkulunkulu asimlalelanga kahle, sabavumela basondele empilweni zethu, and then base bazwisa ubuhlungu because ithina singalalelanga kahle, noma ithina singamlalelanga uNkulunkulu, noma uNkulunkulu besiwonishile ngabo thina sangezwa, noma nje uthola ukuthi it's because of that. Khona imishado othola ukuthi mhlawumbe umuntu uyaphuma kuwo, uyahlukumezeka kuwo because ungene kuwo engaholwanga uNkulunkulu. Sometimes ungene kuwo ngenkanuko zakhe, sometimes ungene kuwo, sometimes engakakholwa ngempela, engazi ukuthi ku-wrong, wayishadela, and then phakathi nendawo wathola uJesu, akwangabe kusahlaleka lowo mshado, angabe samfuna umyeni wakhe ngenxa ukuthi useyakholwa, so kwadlula kulobo ubuhlungu lobo. So-ke sometimes sidlula ebuhlungwini because of the choices we had made. Sometimes it's because of izono ezenzile singakakholwa, namaphutha mhlambe siwenzile even sesikholwa. But uthola ukuthi ama-consequences akhona noma imiphumela yakhona iyasihlukumeza even sesikholwa. Sometimes omunye umntwana akamthole engakakholwa, namhlanje uyamhlupha, ubhema ama-drugs, wenza konke, umntwana amthole engakakholwa. So-ke ezinye izinto uthola ukuthi mase silanda umsuka wazo, it's because of amaphutha thina ebesiwenzile. But iqiniso-ke noma kunjalo bazalwane lithi mase siyivumela izono zethu, sayivuma, uNkulunkulu wasithethelela zona. So-ke noma ngabe usudlula kuma-consequences ezenzo zakudala, kodwa sidlula ngomusa, sidlula with grace, okwazi ukuthi sithethelelwe, futhi ukube besinikeziwe ithuba lokuqala phansi silungise besiwalungisa amaphutha ethu ngoba manje sesiyazi besingazi ngempela. Kodwa ama-consequences asakhona, but uNkulunkulu usipha amandla okudlula kulezo zimo. So-ke uDavide la wayesephendukile, uNkulunkulu futhi I believe wayesemthethelele, yes, wayesemthethelele, but i-punishment still stood ukuthi washona umntwana. So-ke ngikulento ethi-ke why uNkulunkulu kwesinye isikhathi avume singene ebuhlungwini, it's because of the mistakes we had made. Uma kukhona ama-mistake esiwenzile asivume, kukhona amaphutha esiwenzile asivume, uma kukhona izinto ezenzile bekufanele singazenzi asivume, sicela intathelo uNkulunkulu uthembekile uyasithethelela, and then besiyasirestorisha. Kwesinye isikhathi uma sesirestorisha futhi asenze lokuhle kakhulu ukunalokhu ebesingakucabanga. Kanjengakule scenario esikhuluma ngayo, uDavide emva kokuthi ashona umntwana, washona umntwana, then wavuka wageza waba muhle, wayeka ne-fasting yakhe ayikade ekuyona, wangena endlini yakhe wadla. Bamangala abantu ukuthi hawu, kade umntwana esaphila uzilile, wakhala, wenza konke, manje umntwana useshonile, ila ufanele ngabe uyalela khona. Wathi ngesikhathi esaphila umntwana bekunethemba lokuthi usazophila, but manje useshonile, imini osezoya kuye, ngeke sabuyeze kimi. So wamukela ukuthi okay umntwana useshonile. So-ke ezinye izinto ezibuhlungu mazidlula kuzo bazalwane, ayikho into esiza njengokuthi nje samukele ukuthi okay useshonile. Sikhali, yes sikhali bazalwane, ukukhala akusilicala akusisono, we cry, kodwa ekukhaleni kwethu asikhali njengabanganathemba. Thina mazidlula ey'meni ezibuhlungu asidluli njengabanganathemba. Uthola ukuthi sidlula ey'meni ey'fanayo nabangakholwa, kodwa u-reaction wethu akufanele ufane ngoba thina siyakholwa. Bona mangabe bedlula ebuhlungwini abangakholwa, mabekhala belila mhlampe bashonelwe, bakhala bayithanqaze bahayize benze konke, ubeyithemba lami. No, thina umuntu lithi iBhayibheli uqala siwumuntu othemba lakhe likubantu. Thina masikhala sikhala nje ngenxa ukuthi ubuhlungu. Kunendoda laphana uHezekiel, if not Jeremiah, omunye wabaprofethi, I think it's Hezekiel mangaphosisi. uHezekiya uNkulunkulu wamtshela ukuthi uzoshona unkosikazi wakhe, wamtshela kodwa ukuthi mayelile ekhala akangaphakamisi iphimbo, angakhali out loud. So wayevumelekile ukuthi angakhala kodwa angahayize, yabo lento eyenziwa kudala. Ngaye ngamangala kudala sika Nongoma kubo mama wami kushoniwe,
and abantu mabekhala bengena egeyithini, umuntu amemeze engena egeyithini, amemeze kakhulu engena egeyithini. I was amazed ukuthi yibo khona ukukhala okunjena. So-ke uHezekeli umprofethi, if not Jeremiah, ningixole bazalwane, angisakhumbuli kahle ukuthi umprofethi okwashiwo njalo, but kwathiwa angakhali amemeze kakhulu. So-ke wakhala ngenxa ukuthi kubuhlungu. uNkulunkulu wamtshela wathi ngizothatha injabulo yamehlo akho, of which kwakunkosikazi wakhe. Then kodwa mawukhala wamnika ama-instructions ukuthi angakhala, aphakamisa ivoice. So-ke thina masikhala uzathi noPhawuli athi angifuni ningabi nalwazi ngabaleleyo. So-ke thina masikhala bazalwane asilili njengabanganathemba, ngoba siyazi ukuthi okay kubuhlungu ukuthi sishonelwe, kodwa siyazi sinethemba sisazobonana. So-ke thina masidlule ebuhlungwini asenzi njengezwe, kufana noma kukhona umuntu okuhlukumezile, sithi sikhala ngenxa yokuthi umuntu usihlukumezile noma usiphathe kabi noma kwenzekeni, sithi sikhala kodwa sibe uStefani wathi ekhandwa ngamatshe wabethi inkosi bathethelele. uJesu wathi kuney'pikili la, kunomqhele wameva ekhanda, exisa igazi, kuphuma amanzi kwaziwe ngapha, but uzwakala ethi baba bathethelela bakwazi abawenzayo. So-ke thina sithi noma sikhala, asikhali ngokubazonda, asikhali ngokubabhisa, sithi sikhala kodwa asikhali ngokuthi uNkulunkulu bathethelele. uNkulunkulu sihlukumezile siyamthethelela, uNkulunkulu siyabaxolela. Sithi sikhala, yazi ukuthi umxolelo uthi ukhala inhliziyo yakhe ikhala inyembezi iphuma, kodwa ukuthi uNkulunkulu ngiyamthethelela. Ukuthethelela bazalwane kuyenzeka instantly ukuthi umuntu uthi ekuhlukumeza noma uthi ukhala ukuthi uhlukumezekile, kodwa abantu bathethelele. But i-healing kwesinye isikhathi takes process. Ungaze uyivalele ekopini lokuthi okay mangithethelela kusho kumele ngibe right manje. No, ukuthethelela simele ukwenza instantly. Umuntu ethi ekuhlukumeza kumele sibe simthethelela khona manje ukuze uNkulunkulu. But i-healing ukuthi no, khona kusabuhlungu ukuthi ngihlukumezekile lana la, kusabuhlungu, sakhala, kusazoba nesikhathi ukhala. Ku-natural, uNkulunkulu usidalile saba nama-emotions, uNkulunkulu usidalile saba ney'nyembezi. So-ke ukukhala it's not akusisi isono. So-ke we cry, and as we cry we are being healed as we cry. So-ke uDavide uNkulunkulu wamenzela umusa-ke though emva kokukhala konke lithi iBhayibheli wadla-ke kanjalo, and then wayenkosikazi wakhe uBathsheba, and then emva kwalokho wakhulelwa futhi kanti uzothola uSolomoni. So uNkulunkulu wambusisa ngomntwana ngizothini lithi iBhayibheli akekho owaduma nowacaba njengoSolomoni. So uSolomoni was one of those richest kings ever, waduma waceba waba ne-wisdom enkulu. So-ke uSolomoni waba induduzo. uNkulunkulu wamlethela okubhetha emva kokwenza kabi, waphenduka wathola isijeziso sakhe, punishment yakhe, kodwa uNkulunkulu waba nomusa kuye, wathola omunye umntwana and waba right. Even though uSolomoni-ke naye Nkosi yami yes ukwenza konke okuhle, but-ke ekugcineni uSolomoni naye akenzanga kahle, waba namakhosikazi amaningi, yajikisa inhliziyo yakhe, ijikisela wangabe sakhonza uNkulunkulu okhonza nethixo. Ngoba sometimes umuntu uma enezinto ey'phathekayo zasemhlabeni, sometimes ziyamuphakamisa, sometimes ziyamsusa uNkulunkulu, sometimes ziyamqhelisa. Ingakho uJesu umuntu ocebile, kunzima ukuthi umuntu onothile angangena embusweni, kufana nokuthi ikamela lingena entonjini enaliti. But angikho-ke namhlanje lapho, but kuyenzeka nje umuntu uma enezinto ey'ningi zomhlaba aphakame, abe arrogant, abe prideful, abe boastful, iyenzeka leyo yinto leyo. But-ke yes, siyadlula-ke lapho. So-ke sikule nto ethi-ke ezinye izimo ezidlula kuzo it's because of ama-mistakes esiwenzile. Siyadlula-ke futhi kulelo phuzu. Bese-ke bazalwane, abanye babantu eBhayibhelini abahlelwa izimo ezibuhlungu, futhi ukwenza nje isibonelo zabanye babantu abadlula ey'mini ezibuhlungu. uRuth washonelwa umyeni emncane, umfelokazi omncane. uNaomi washonelwa umyeni, waphinde washonelwa amadodana. Yabona ukuthi isimo esibuhlungu kanjani lezo, kodwa ukhonza uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ka-Israyeli. Akusho ukuthi izimo ezibuhlungu ezingabantwana uNkulunkulu ngeke zisehlela. Wayekhonza uNkulunkulu ophilayo engwaka-Israyeli, esaba uNkulunkulu, but washonelwa umyeni, washonelwa amadodana, washonelwa abantu abawu-3, wasala nje yedwa, washonelwa nomakoti bakwakhe. So uJosefa wahlelwa izimo ezibuhlungu, wahlukana nomndeni wakhe emncane, abafowabo edayiswa abafowabo begazi. Sometimes sidayiswa ama-family members ethu, abantu abaseduzane. uJesu kwenye indawo lethi iBhayibheli kwenye indawo
izitha zomuntu kuyoba amalunga endlu yakhe. So-ke sometimes ujikelwa abantu ozalwa nabo igazi lakho, abantu obathandayo bakujikele. Sometimes nixabane, kubangwe nje into encane sekuyingxabano, tholukuthi akuzwanwa. uJosepha-ke kodwa kukho konke lokho abathethelela, and lokho uJosepha-ke yena kwakumdrayivela ecebeni. So-ke ezinye izinto bazalwane, yabo nje masikhuluma ngoJosepha, Josepha wadayiswa abafowabo, bamyisa bamdayisela ama-Ishmayeli, amthatha ama-Ishmayeli amdayisela eGibhithe wahlala noPhothifa, waba yisebenzi emzini kaPhothifa. Unkosikazi kaPhothifa wamkhanukela, wafuna ukuthi alale naye. uJosepha nxa ukuthi usaba uNkulunkulu wangakuvuma lokho, wakunqaba ukuthi alale nonkosikazi womuntu ngenxa yokuthi wayesaba uNkulunkulu. So-ke wamqambela amanga umyeni kaPhothifa. Uyabona ukuthi lo muntu uhlukumeze ngendlela ey'ningi, uhlukumezwe imindeni wakhe, akwabafowabo. Manje usehlukunyezwa unkosikazi womuntu omqambela amanga ukuthi umrephile engamrephanga. Ithini-ke kodwa lento? Ithi kuhle ukuhluphekela, uthi usho njalo uPhostoli Peter kwenye indawo, athi kuhle ukuthi sihluphekele ukwenza ukuhle kunokuhluphekela ukwenza ukubi. Sometimes abantu bayangena ekuhluphekeni because of ama-actions abo, ukuthi umuntu wenze ukubi, naye urephile ngampela, then mhlawumbe waboshwa, ubulalile ngampela waboshwa. Uboshiwe nje it's because of izenzo zakhe. But kwesinye isikhathi umuntu uyahlupheka into angayenzanga. uJosepha waboshelwa ukuthi urephe umuntu kodwa engamrephanga, engayenzanga leyo nto. Wayemqambela amanga. Why wayemqambela amanga? Because akayitholanga lento ebeyifuna kuyena. So-ke kuyenzeka sometimes abantu beze empilweni zethu because they want something, and if they don't get it bese beyasihlukumeza. Thola ukuthi abanye bebesondela ngama-intentions are-wrong, amambi, angcolile, then umuntu uma ebona ukuthi ama-intentions akhe awafezeki abeseyahamba. Ngiselapho nje, I'm reminded of a story. Sena-ke sike sihlale nabantu abadala abasitshela iy'yalo, singabantwana nje bakaNkulunkulu, singabantu abasha. Ngikhumbula there's this story akasitshela sona omunye umzalwane, usemdala manje, I think ukuma-60s ethu, siyambiza ngoma wethu kodwa futhi siyambiza ngosisi wethu because actually uma wethu ngokwe-age, but because akashadanga, she's our sister. So-ke she was telling us a story the other day, uthi izinto adlula kuzo, uthi esesindisiwe then kwaba khona she was about to get married, wayesezoshada, sekulungisiwe nje yonke into, kukho even i-wedding gown sikhona nakho konke. And then lo muntu wayezoshada naye, uthi mayesixoxela, uthi waba nento ethi ufuna ukulala naye before bashade. And waba nento ethi why, ngoba vele sizoshada, kuyisona ukuyocansini singashadanga, why do we have to sleep before we get married? Vele sesizoshada. Uthi emva kwalokho mayibona ukuthi uyanqaba, and then waphela lapho wamshiya, emshela ukuthi nje akafuna ukuthi bayocansini, kanti yena uyazi ukuthi kuyisono ukulala nomuntu ongashadile. So-ke because of that wamshiya phansi. So-ke uyabona ukuthi sometimes umuntu uyasafrishele nje ukuthi wenze ukuhle. So yena wagcina umyalo kaNkulunkulu ukuthi akumele senze isono ngomzimba wethu, and by that nje ngalokho nje kuphela wamshiya. So uyabona ukuthi vele probably wengenawo ama-intentions amahle, that is why wahamba, because vele wengenawo ama-intentions amahle ngayo. So-ke ngithi mina-ke it's fine uhluphekela ukwenza into e-right, uhluphekela ukuthi uthathe i-decision e-right, ukunokuthi uhluphekela ukuthi nawe wenza into e-wrong, you-compromised, wenza isono, then usukele uhluphekela. So uJosepha wanqaba ukulala nonkosikazi womuntu, and then wayejele ngalokho. Cabanga. But emanye-ke ama-persecution noma okunye ubuhlungu, uNkulunkulu usuke esivumela ukuthi sidlule kubo because asidrayivele ecebeni lakhe. Khona izinto othola ukuthi ngeke sifike kuzo uma singangeni enqoleni yenhlupheko. uJosepha kwakubiza ukuthi agibele imoto, i-transport, inqola yenhlupheko ukuze afinyelele eGibhithe. Angithi yabona ukuthi wezofinyelela kanjani eGibhithe kuba bamdayisanga, ngoba ubaba wakhe wayengeke athi nje ingane yakhe ayithanda athi hamba mntwana eGibhithe, no, wayengeke. But kwakubiza ukuthi angene enhluphekweni ukuthi adayiswe abafowabo. Mayesedayiswe abafowabo aye kaPhothifa, mayeseyile kaPhothifa kwakufanele aye ejele ukuze ejele azane naloya mgcinizitsha, and then mayesazanile nabo kuthi inkosi mayesiphuphile bese iyakhumbula umgcinizitsha ukuthi okay, ngesikhathi nami ngiboshiwe ngahlangana nendoda lapha ejele yangichazela iphupho lami, yayisikhumbula ukuthi akalanda uJosepha ejele ukuze izochaza. So-ke kwakuyinqola iy'nhlupheko okuyizazi iy'nqola zokumdrayivela ecebeni. So kwesinye isikhathi ekhaya mlaleli, iy'nhlupheko ezidlula kuzo zisuke zisondeze ecebeni uNkulunkulu akasibekele lona. Oh haleluya. So-ke ezinye iy'nhlupheko mazidlula asokwazi ukuthi zisidrayivele ecebeni likaNkulunkulu njengoba kwenzeka kuJosepha.
Then okokugcina, angeke ngiyibale zonke izinto ezenza ukuthi sihlupheke, but okokugcina enginakho in my mind, ikakhulukazi kwi-New Testament, ukuhlupheka ngenxa yevangeli. Okay, nakwi-Old Testament kukhona uJeremiah bamfaka emgodini ngenxa yokuthi uprofetha iqiniso. Abaprofethi babebulawa, abanye babehlukunyezwa, abanye babeboshwa ngenxa nje ukuthi bakhuluma iqiniso. Kanjalo-ke nakwi-New Testament abapostoli, iBhayibheli uJesu uyasitshela ngaphezulu kaNkulunkulu ukuthi ngenxa yakhe uthi kuMathewu chapter 5 uthi nijabule nithokoze uma benizingela besho ukubi ngani, beniqambela amanga ngenxa yegama lami. So-ke okuphezu kwakho konke ukuhlupheka nobuhlungu kwesinye isikhathi sikuzwiswa ukuthi singabalandeli bakaJesu. Ngifisa ukufunda lesi scripture nje ngisakulokho, ngifisa ukufunda lesi scripture Isambulo chapter 21, ngoba ezinye iy'nhlupheko bazalwane singena kuzo ngenxa yokukholwa uJesu, ukuthi usowamukela uJesu, usuyakholwa, ekhaya basazwani nawe, abazali bangazwani nawe, abantwana bakho bakudinaye ngenxa yokuthi usuyazidela ngenxa kaJesu. So-ke obunye ubuhlungu sidluliswa yilokho. Akusikho ukuthi khona owonile, akusikho ukuthi nje ingenxa nje ukuthi sesikholwa uJesu. Ngifisa sifunde leli vesi Usambulo chapter 21 uverse 3 noverse 4. Kufundeka kanje. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi, bheka, ithabanakele likaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo, babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo. Okay, no, leli ngizogcina ngalo. Ngicela siqale ngo-chapter 20 uverse 4. 20 verse 4. Ngicela siqale ngo-chapter 20 verse 4. Ngizofunda naleli once again, but ngifisa siqale ngaleli chapter 20 verse 4. Ufundeka kanje uverse 4. Isihloko sithi ukuvuka kokuqala umbuso weminyaka eyinkulungwane. Verse 4. Ngase ngibona izihlalo zobukhosi, bahlala kuzo, banikwa ukwahlulela. Ngabona nemphefumulo yababenqunywe amakhanda ngenxa yobufakazi ngoJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu, nalabo abangakhulekanga kuso isilo nomfanekiso waso, nabangalamukelanga uphawu lwesilo ebunzimeni babo nasesandleni sabo, baphila babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane. So-ke la sitshelwa ngalaba izinto ezizokwenzeka ngesikhathi se-tribulation, ngesikhathi sika-666, ngesikhathi sika-Antichrist, izinto ezizokwenzeka la. So-ke laba bafa banqunywa amakhanda ngenxa yobufakazi babo ngoJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu. Uyabona ukuthi ikhona ukuthi umuntu anqunywe ngoba uyagetshengwa, ngoba kwenzakalani, ngoba wonile, ngoba kunjani. Dala kwakho nesigwebo sentambo ukuthi umuntu uyanqunywa kwasho kwacima. But la sithola abantu banqunywa amakhanda ngenxa nje yobufakazi ngoJesu. So-ke lento yokufakaza ngoJesu bazalwane isilethela iy'nhlupheko kwesinye isikhathi. Sometimes abantu bakaNkulunkulu uma besizakala, sometimes bayasizakala, kodwa kwesinye isikhathi sibhekana ne-persecution because nje sifakaze ngoJesu, because simele izwi likaNkulunkulu. So-ke la banqunywa amakhanda. Sometimes ukufakaza ngoJesu kungakukhosta impilo yakho. Sometimes ukufakaza ngoJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu kungakhosta ukulahlekelwa umndeni wakho. Sometimes ukufakaza ngoJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu kungakhosta ukuzondwa abantu, ukulahlekelwa abangani. So-ke banqunywa amakhanda. Why? Ngenxa yokuthi nje bafakaze ngoJesu, bafakaza ngoJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu. Those two things zenza ukuthi banqunywe amakhanda. So-ke asibekezele kuze bese kuphela bazalwane, noma kubiza ukuthi sidlule persecution. OStefani bakhandwa ngamatshe ngenxa yokuthi bemele uJesu, bemele iqiniso. Nakulesi sikhathi bazalwane isazoba khona i-persecution uma ngabe simele iqiniso, siphuma nje ezweni, world system, ey'ntweni zezwe. Kuningi esihlukunyezwa ngakho because sihlukene nezwe. Okay, esinye isibonelo, uLazarus wayehlupheka, wayiswele nje, ukuhlupheka nje lokho kuswela, okungabi nazo izinto ey'ningi, noma wayehlupheka, lisho njalo iBhayibheli, wayempofu, kodwa esaba uNkulunkulu. So-ke just because esaba uNkulunkulu akusho ukuthi just because esaba uNkulunkulu uzoceba ube nemali eningi. No, on the contrary, kungenzeka ubhekane nokuhlupheka. Not that sithi akuhlupheke noma sikhuthaza i-poverty, no, but in case kwenzeka ifike i-poverty, asimphiki uJesu ngenxa ye-poverty, futhi sidlula kuyo with grace i-poverty. So-ke iy'nhlupheko zonke lezi okwenzeka umuntu ohambeni lokhola abhekane nazo ngenxa yokukholwa uJesu. Uthola ukuthi abanye bayatamasa, baphila kamnandi, ba-right. Uzasho njalo lapha kubo chapter 78 okhulumayo athi ngacishe ngakhubeka ngibuka ababi baphumelela yonke into yabe right, lapho basaba uNkulunkulu bona akunjalo.
So-ke bazalwane, i-persecution noma ukuzingelwa ngenxa kaKristu ezinye zezinto ezizwisa ubuhlungu uNkulunkulu avuma ukuthi sidlule kuzo ngenxa kaKristu Jesu. Okubiza ukuthi-ke uma zenzeka lezo zinto siyibekezele, siyiphikelele, singalahli ukukholwa ngenxa yenhlupheko, singadayisi ngevangeli ngenxa yenhlupheko, singacompromise ngenxa yenhlupheko. Ugcine usuvumela nje izinto ezi-wrong ngenxa yokuthi wenzela ukuthi bakuthande, bakwamukele, nje no, we don't compromise ngevangeli. Singamane sihlupheke ngenxa yokumela iqiniso. Oh haleluya. So-ke bazalwane, sengiphetha-ke isiphetha-ke le video. Ngicela ukufunda leli zwi-ke leli eliku-chapter 21, uSambulo 21 verse 3. Verse 3, ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi, bheka, ithabanakele likaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo, babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo, azesule izinyembezi zonke emehlweni abo. Ukufa kusayokuba khona, nokudabuka, nokukhala, nobuhlungu akusayokuba khona, ngokuba okokuqala kudlulile. Osami, ngifisa sivale ngaleyo nothi ukuthi emhlabeni omusha nasezulwini olusha uNkulunkulu usazodala lo mhlaba ube musha, lo mhlaba umdala ne-order yakhona, yonke nje into eyenzakala nokuhlukumezeka nosathane sevalelwe kwi-lake of fire. Sekwenzeke zonke izinto, sekwenzeke nje konke, kwadlula konke. Ekugcineni kwakho konke uNkulunkulu wabesenza konke kube kusha. uNkulunkulu besehleli nathi. Masikholwa sibekezela manje, sinqobe enhluphekweni, sithembe uNkulunkulu, silungele ukubuya kaJesu. Kuyofika leso sikhathi-ke uNkulunkulu akwenze konke kube kusha, bese kuyobe kungasekho ukukhala, kuyobe kungasekho ukuhlukumezeka, kuyobe kungasekho ubuhlungu. Lobu buhlungu nje esidlula kubo njengamanje kuyobe kungasekho, esibhekana nabo nje manje kuyobe kungasekho lapho, ngokuba okokuqala kuyobe sedlulile. So-ke bazalwane, asibekezele, siphikelele kuze kufike leso sikhathi sokuthi sihlanganyele nabangcwele bonke emhlabeni omusha ezulwini elisha enkazimulweni yaphakade. uNkulunkulu, cabanga lithi ithabanakele likaNkulunkulu likubantu. uNkulunkulu njengamanje masithandaza sithi baba wethu osezulwini, but siyobe singasasho kanjalo, siyobe sesimdumisa kuphela ngoba siyobe sesihleli naye, akasekho ezulwini, sesinaye, sihlala naye. Ithabanakele lakhe liyokwehla, inkazimulo yakho uyokwehla, uNkulunkulu uyokwehla abe nathi phakathi kwethu, sihlale naye ngonaphakade. So-ke bazalwane, until then asibekezele enhluphekweni, sibekezele ebuhlungwini, sibekezele masiphathwa kabi, sibekezele mabesihlukumeza, sibathethelele. Nathi la esenze khona amaphutha sizithethelele, sibathethelele, sicela intethelele uNkulunkulu, and then bese siqhubeka sithandane baNkulunkulu, siqhubeke sihlale uNkulunkulu, sibekezele enhluphekweni kuze kube sekupheleni. Ngoba masibekezela sizohlanganyela nobumnandi lobu uJesu akhuluma ngabo la, ukuthi konke kuyoba kusha. Izwi likaNkulunkulu lesifundisa khona konke kuyoba kusha. So-ke siyeza isikhathi sokuphela kokukhala, sokuphela kwensizi, sokuphela kwenhlupheko. Siyobe nje sesihlala nenkosi ngonaphakade, sekumnandi, engasekho oshonayo, engasekho ohlukumeza omunye, engasekho ofayo, engasekho ophatha kabi omunye, engasekho oqamba amanga komunye, angasekho ontshontshela omunye. Kuyobe nje sekumnandi, sikhonza inkosi, sidumise inkosi kuphela. Kodwa kwamanje kusesikhathi sey'nhlupheko, asibekezele ey'nhluphekweni, sikhuthazele ey'nhluphekweni, ngoba sinemqhele sibekele uma sibekezele. Ngiyathemba bazalwane kuyezwakala konke, siyambonga uNkulunkulu. Siqhubeke-ke sihlale ka-theocracy. Bekumnandi ukuhlanganyelana namhlanje bazalwane, siqhubeke uNkulunkulu, sibekezele kuye, sithembeke kuye enhluphekweni zethu. uNkulunkulu anibusise emakhaya. Don't forget to share the video. Khona umuntu odlule ey'meni enzima, just share the video. Omunye akakakholwa, akamamukeli uJesu. Ingozi-ke leyo yokudlula, kunengozi yokudlula enhluphekweni uJesu ungenayo, because ubuhlungu kuba doubled noma kuba tripled kuwe. Kanti uma unoJesu, uthi uma udlula ebuhlungwini uhambe uNkulunkulu, ukhala kududuze. So-ke uma ungakamamukeli uJesu, ngicela wamukele uJesu, ungadluli ey'meni zomhlaba. Umhlaba unzima kabi, umhlaba unezimo ey'nzima ezibuhlungu. Bake bathi abanye laba abadlalayo abenza izinto abakhuluma nje benza amahlaya, wathi omunye impilo inzima kangaka uyidesha ngani uma ngabe ungaphuza utshwala. So-ke bona they believe ukuthi uma bedlula ey'meni ezibuhlungu baphuza utshwala bezizwe bengcono, kanti utshwala benza isimo sibe ngcono, kunalokho kwenza kube worse. Utshwala nje, ama-drugs, i-addiction, ngoba abanye abantu ngenxa y'nhlupho umuntu uyabalekela kwi-addiction. Omunye aphuza utshwala ngenxa yokuthi uzwa ubuhlungu,
omunye abhema umgwaqo othi usey'nhlungwini uhlukumezekile, omunye abe addicted kwifoni yakhe, omunye abe addicted ezintweni ey'ngcolile, amamuvi angcolile efonini yakhe because uqale nje ezubuhlungu and then waba devoted efonini yakhe, yagcina isiyisithixo ifoni yakhe, waba addicted kwi-social media, kuma-social networks. Maningi ama-addiction abantu abangena kuwo because badlula ey'nhlungwini. So-ke if ungenaJesu noma noJesu kodwa umxuba nezwe, ungagcina usuwenza ezinye izinto obungacabanga ukuthi ungazenza because of the pain odlula kuyona. Kanti uma ngabe sikuJesu uyakwazi ukuthi uma uzubuhlungu ubalekela kuJesu, baleka ezwini kaNkulunkulu, baleka emthandazweni, thola umzalwane ongaxoxa naye. Even though sometimes kuba nzima, ngiyasazi lesi sikhalo sokuthi angazi ngizokhuluma nobani, ngizothi ngikhuluma nomuntu athathe indaba yami ayidlulisele komunye cause naleyo nto iyahlukumezana bazalwane. Abazalwane bayakwenza ukungathembeki, umuntu ukhulume naye angathembeki umzalwane kade nixoxile, adlulisele indaba yakhe komunye umuntu kade nixoxile. Ibuhlungu leyo nto bazalwane, singayenzi leyo nto, ibuhlungu leyo nto, ayikho right. Ayikho nje right. But-ke wena uma ngabe uthembekile nje wathi cha uyamzalwane bese umzalwane enza lokho sekuyisono sakhe, wena ungayeki ukwenza into right cause sometimes uma usuke uvalela ubuhlungu ngaphakathi kuba doubled. Kanti sometimes you just need to talk to somebody, ukukhiphe out esifubeni sakho and then uzozizwa ungcono. So-ke yena uma ethatha isinqumo sokudlulisa indaba yakho kade nixoxile, isono sakhe leso, isijezu sakhe leso. So uma ngabe-ke sidlula ey'meni, kumnandi ukudlula esimeni unoJesu. Please ngicela ungamukele uJesu uma ukuthi uJesu awukakabi naye. Mamukele nje uJesu, uzobona akufani ukudlula ey'meni unoJesu nokudlula ey'meni ungenaJesu. Uma unoJesu uyakuthwala uJesu, uyakuqinisa ngezwi lakho, uyakududuza, uyi-comfort. Kanti futhi khona izimo ey'gwemekayo nje, khona ukuhlukumezeka okugwemekayo uma uJesu. Khona izinto ongangeni nje kuzo, hhayi-ke lokhu ngeke ungihlukumeze nxa ukuthi ngiphephile kuJesu. Izwi kaNkulunkulu lithe ngingakwenzi mina lokhu, so kungakwenzi ukuhlale kwi-command kuyakuprotecta, ngoba sometimes ukuhlala kwi-command kuyasiprotecta. Khona izinto engabe singene kuzo kepha ngenxa yokugcina i-command ewunyelo kaNkulunkulu sangangena kuzo, saprotecta ukuthi sigcine izwi. So-ke masikuJesu sisizwa nayilokho. So please share the video. Khona umuntu odlule ey'nhlungwini njengamanje engamsiza le video. Share nabazalwane abanye kumanye ama-groups, WhatsApp group onawo, just share the video. Please like the video. Uma ungaka-subscribe kwi-channel, you can subscribe. If you're subscribed, welcome to the channel. Siyakwamukela kwi-channel kaTheocracy Networking Embassy. uNkulunkulu abe nani bazalwane, qhubeka nithwale ey'nhluphekweni zonke esisangangena nakuzo. uNkulunkulu nje asithwala siqinise, sisalindele ukubuya kaJesu ezobuya masinyane. Amen.